Izingane zikamama sanibona ngiyanibingelela nasezansi kakhulukazi bingelela abalandeli bakaMaskandi abaculi bakaMaskandi ngiyanibingelela bafowethu ididudu emndenini wakambatha kubuka Bhutudubula olinyazwe ngabantu kubuhlungu ke izingane zakwethu kubuhlungu bafowethu mangabe siyindle emnyama sizoqedana ngesibhamu kangaka nkosiyamjo akukho kuhle bafowethu phinde futhi ngithi phephisa kakhulu mfowethu Mdibe ngane kamama uyazi ukuthi ngizolikhuluma nje iqiniso wena noDubula ukwazana kwenu lwazane ngami I was the one uhlanganise wena noDubula. It was last year uDubula was driving a Polo. Uyazi ke mfowethu ngaso sikhathi ukuthi ke na izimo zazithini ngaso sikhathi kuze ngihlanganise wena noDubula. Bafowethu phephisa sanokuthi ke izingane zikamama bantu bami angisho ukuthi ke na mhlawumbe uDubula ulinyazwe ezinye zezinto ebesikhuluma la ku social media asisazi isizazakhe uyabona kodwa abantu bami kadala ulimi lweni mangabe lenza ama video ku social media ayinganidunga izingqondo kadala ulimi lwenu mangabe nikhomenta ema video nabantu kadala ulimi lwenu mangabe nikhomenta ekudleni kwamanye amadoda ningafaki inhlabathi bantu bami kuyingozi kakhulu ukudla kudleki masikufakwe inhlabathi ngiyaniyala nje angisho ukuthi ke na mhlawumbe umfowethu ezinye zimlimazile lezo cabanga ukuthi Bhuti Mdibe uzongifakazela ngane kamama last week or last week I called you ngathi mfowethu nginombono omubi ngoDubula. Dubula uzonginyazwa ngabantu ngibuka abantu abazingela ukuphila kwakhe tshela ukuthi akaziqoqe nama ngazi ukuthi kanjani ngiyakubona ngasasikhathi xabane nabafowethu uBhuti Mavava Sikhakhana. No, I didn't comment ngalokho kodwa ngabuka ukuthi ke na ube wrong but I didn't comment. This is also ukuthi ke na ngabona inovele ayiyona ingozi lento kuyena umfowethu kodwa angaphinda yenze lento. I didn't comment about it but I do comment about 2 weeks or last week uMdibe uzokufakazela. I call him ngathi fonela uDubula mfowethu cela aziqoqe nani ngoba ngibuka abantu abazingela ukuphila kwakhe kubo bonke abafowethu abashaya abantu la ku TikTok nakumanye ama social media siqoqeni izingane kamama kodwa Mdibe mfowethu uyazi ngabe kade ngakutshela mfowethu kube mhlawumbe khona abantu abazingela ukuphila kwakho kodwa ngaze ngizitshele lokho mfowethu cabanga ukuthi ke na bonke abantu usuxabana nabo suke ningaxabani ngoba nixabana mhlawumbe nisuke nixoxile nabo angithi uyayibona indaba ingakho ngalibona ithunzelile kodwa ke umuntu bafowethu engizocela ukuthi ke na ngimdonse ngendlela engibuka futhi ithunzi kuyena siqiniseko bhuti angikwazi siqiniseko kana kamama ngikwazi angaze ngihlangane nawo kodwa uNkulunkulu uthi angitshela ukuthi bhuti ziqoqe ngane kamama ngiyaphela nje lapho angisho ukuthini kodwa mfowethu mawuthanda ungifonela uzongifonela angikwazi angaze ngihlangane nawe awukaze usho lutho kubi kumina but siqiniseko kuba wakabafethu abathuka abantu but ngiqanyelwa wena bhuti obathuka kakhulu abantu awuxabani futhi kakhulu nabantu kodwa siqiniseko bhuti ziqoqe kunabantu abazingela ukuphila kwakho ngiyaphela lapho.